бөкен – антилопа, қарақұйрық – жайран, таутайлақ – лама, есек – осел. Бөкен – антилопа, кен – руда, ен – ширина. Бөкен – антилопа. Теперь ваша очередь. Бөкен. Правильно, антилопа. Кен. Руда. Ен. Ширина. Молодцы. Теперь с русского на казахский. Антилопа. Бөкен. Руда. Кен. Ширина. Ен. Еще раз повторим. Бөкен. Антилопа. Кен. Руда. Ен. Ширина. Следующее слово қарақұйрық. Джейран. Это слово можно разделить на два маленьких подслова. Қара – черный, құйрық – хвост. То есть джейран – это животное, у которого черный хвост. Қарақұйрық – джейран. Видите на картинке, он весь бело-бежевый, а именно хвостик у него черный. Қарақұйрық – джейран. Қара – черный, құйрық – хвост. Наоборот, джейран – қарақұйрық, черный, қара, хвост, құйрық. Повторим еще раз. Қарақұйрық – джейран. Қара – черный, құйрық – хвост. Молодцы. Следующее слово. Таутайлақ – лама. Но тоже можно немножко придумать и запомнить. Тау – гора. Лак – козленок. Ак – белый. Таутайлақ – лама. Таутайлақ – лама. Тау – гора. Лак – козленок. Ак – белый. Молодцы. Лама. Таутайлақ – гора. Тау – козленок. Лак – белый. Ак. Повторяем. Таутайлақ – лама. Тау – гора. Лак – козленок. Ак – белый. Следующее слово. Есек – осел. Ес – память. Кесе – пиала. Кес – порежь. Есек – осел. Есек. Правильно, осел. Ес – память. Кесе. Ну, кто говорит пиала, кто говорит пиала, разницы нет. Кес – порежь. Осел. Есек. Память. Ес. Пиала. Кесе. Порежь. Кес. Повторяем. Есек – осел. Ес – память. Кесе – пиала. Кес – порежь. Молодцы. Теперь всех животных повторим. Бөкен. Правильно, антилопа. Қарақұйрық. Черный хвостик у кого? У джейрана. Таутайлақ. Лама. И есек. Осел. Молодцы. Теперь с русского на казахский переводим. Антилопа. Бөкен. Джейран. Қарақұйрық. Лама. Таутайлақ и осел. Есек.
Бөкен – антилопа. Каракуйрык – джейран. Таутайлак – лама. Есек – осел. Отлично, молодцы!